kiku ondong pira katemai to di Barana Kalando to di Lamba Paunganan tu rampung nulak salun na bating temai kalau lalan na Mario diong tema allo temo kiku atabe tapatana rampak talinga duanta tapalidan maya-maya suling bulanta ang gilang nampa usabu rara sang madatunta tulong pesaka kalena lalendu tama katungkunan diong tema allo temo iya matu rombongan na bati sia nene enda inde randam batu rombongan na sia papa kendenan batu sia ne lembang jong mai tenge Inda siapa jago rombongan na sia ne resi kambola rombongan na sia ne kia mingkepe rombongan na sia ne odia randam batu sepon rombongan na keluarga almarhum ne pante kalebu rombongan na nene Elda dari Labo rombongan na sia mama Betty Jomai Merauke Papua rombongan na sia nene Mak Dika to sampean Lalipo rombongan na sia Bapak Andi Daya Melabo rombongan na sia Bapak Henry Daya Melabo rombongan na sia nene Iada sola sia nene Salsa Daya Mai Mengkepe Burasia rombongan na sia Bong Ranuan Minggulining rombongan na sia Mama El Jomai Singapura rombongan na Mama Adel Daya Mai Mengkepe rombongan na sia Mama Dalpin Jomai Makassar rombongan na sia Mama Susan Batu Bati Sotambong Tosampian Lalipo rombongan na sia Bapak Cia Batu Thomas Pali Tongkonan Todurian rombongan na sia Pung Karapa Tandung Labo rombongan na sia Mama Depi Jomai Palu rombongan na sia Mama Kembar Rantebone rombongan na sia Nenek Nawa Daya Mai Mengguliling rombongan na keluarga almarhum Nenek Iyana Jong Mai Rembon rombongan na keluarga Bapak Reski Jong Mai Rembon Batang temis betul rombongan na siapa Pak Pita Jong Mai Rembon rombongan na keluarga Bapak Sander Bontang rombongan na Bapak Santo Samarinda rombongan na keluarga Bapak Melsi Samarinda rombongan na keluarga Bapak Tato Rembon rombongan na keluarga Bapak Vincent Morowali rombongan na keluarga Tambaru Rembon rombongan na keluarga Bapak Meti Rembon rombongan na Bapak Linda Palu rombongan na Bapak Presti Palu rombongan na Bapak Kista Jomai Palu rombongan na Bapak Rista Jomai Palu rombongan na Bapak Epa Jomai Palu rombongan na Bapak Austin Jomai Timika rombongan na Bapak Audia Sepon rombongan na Mama Dayu Randam Batu rombongan na Bapak Iyo Jomai Palu rombongan na si Bapak Kansa Jomai Palu rombongan na Bapak Deloy Jomai Palu yang betul rombongan na siapa berani Daya Mailabo Marante
rombongannya si Nenek Noel Jomai Makassar, rombongannya si Mama Susan India Durian, rombongannya si Mama Gonna Kolumi, rombongannya siapa Pak Kia Mengkepe, rombongannya si Bapak Andi Marante, rombongannya si Nenek Madika Tusampian, rombongannya si Mama Devi Marante, rombongannya si Bapak Dewan Manokwari. Dia mencoba salunara salbuku lom pasak tak karena lalendo tamasan si turusan. Oke pemirsa, jadi sesaat lagi akan masuk rombongan kloter kedua yang akan memasuki ruang penerimaan tamu di halaman komponen Durian dalam rangkaian kegiatan Mabatang ritual dari Prabu Solo almarhumah Nenek Ati di komponen Durian Randan Batu, Toraja Utara. Ya to boy, pataru-taru sama tarampak. Boy ne ritang, mapataru-taru sama tarampak. Karman, mapataru-taru sama tarampak to bayo. Ya, berpati rombongan ini, ia mau rombongan Nenek Andri, Lamai Samala, rombongan Senama Andri, Jomai Palu, rombongan Joni Lamai Samala. Rombongan siapa Pak Tira, Jomai Batualu. Itu. Boleh tepak kuy. Memang mereka nama sudah. Cuma menira para na tanda ka. Besar cuma. Parang mo. Iya. Panisi. Di kandang rating ngayon Cek lu.
tongkon nasangalembang suraun ni sumutong biorongan angga gaya ngasilek na banalembang sarapang sangkalam na pentutual lipu temai pantaranak seleng sirenden pangluluan sarita tolamban tiam palerara tamate taram pagadi sali sangka tibantuk bulan tasak tamate uluba baditan debisara tiguri rigiran potong kunti bantuk utun Mario umpuka lambanan nada naram tema tampu umpu biang tahun norong kabotoan kula Pupantan tiumba diomay banalembang pantandu diomay pentutuan alikusan kasalen iya regana tigo tengko lamay te tangan atondok buku bulan tasak lamay te unak namalipu ditarik ia menanai bendan merang buapin na kebutuhan kula tungan nang sangka na kalambunan nalo rampung pamanda bunturenge na ada na nenek tutun pabintin tanak saririnna sangka narandukan bulu ala todolo di potau bunga si tara nagatengka masakke si loloan kula madarinding nagi kuatom mike dari tondo mi tomila ripes sulunan mi tondo di rombe mi siku tana sangke deran sikuan sang tiang karan samba sang penggaluan misa riteng kota turu batakan tasiulangi unmula salun nabating tumete tampo narintin kalau lalan na Mario rampo tongkon tomaindun tutun ma pote di bolong umpeng ka tai sangka kabotoan kula umpel lalun dunni ada narampe matampu rampung tongkon ni allo legok na inde daw indo masukan tutun unni sungi kula rombe malayun na inde mak dadi liu kaboro tiumba taruh bulan na tongkon alayuk lolo sukan daurena isungan pak kalandoan sangka siayo kalamba temai tulangan unno koi tangke nalamba unni sungi kurapak nadai dai nanai torro parerong unni sung topao nganan murerong talang tamban unnongan ni bulu mapapa pagapati umba adu kapantaranak na sola rupa makaraeng na pantaranak na padang di Palu pangloloan na pada nga di Paulu gayang na pada nga di Sulawesi den diki katang unisan ni tangung pelelei kumwa iya dek toal wangi na to kula di pelendu tondo komangka na lulung barak na upo pariyama apa tontong mamasena puang kaboro to tungampara tau renden nirek ke tampuna limbong umbalayan nirek ke sapan na minanga anna rampo tongkon to mainun tutun mak pote di bolong diong tema allo tu temo siayo kalambang taruh bulan na tongkon alayuk lo sukan daurena isungan pak kalandoan butu bulan tasak lamai teu nak namali budi tarik tende tondo ko disali sangka nanai bendan meram buah pinna kabotoang kula tunang nang sangka kalambunan nalo pagapati unda duka pantarisan sola rupa makaraina
Dolong padang talu lembangna turun dok talu batu papan tiumba buka bantara padang di tandul lampu pendok balok turun ikale batu laparan nanai banua di tokek pengkonan diang ini nanai saruan di tokek buhun diang ini tunna bendang to sidulak talu tunang nang to sampak batu lalikan tunna bendang galak parang ilang parang di bambaro tunna murang derang derang ilang parang di tandung tiumba buka bantaran sorupa makaraina tunna tundang mali oling na rombongan galang laporan dan malangit tunna rombongan laporan balelean nuran tiumba padang di Singapura pagaba tiumba aduka pantaranak solah pamangkaraeng na pantaranak na padang di babangan napa pangluan na padang di mengkepe nanai bendam to di poda tumuan eto alangina na rinding mata doke to di po lalu di sara to kula di pelendu bendam nundindok karangayunan katunan namun nambek pesang lelebani siapa linggi pungkasanganna pagapati umba aduga pantaranak solarupa makaraeng na pantaranak na padang di Papua pengelolaan na padang di Manokwari padang untang mukbulan tasakum paribaktan nanek tangkarawan karampuan na temay pamalemak lembang kalando kati tutunan na temay pamalemak karandang kalwa pagapati umbaa buka pantaranak solarupa makaraeng na pantaranak na padang dilo padang na paklan dolan itu dipunenek to alwangina pote malia pungkasanan na to dibagi to kerang gandang dawai banua pulang nabuki naloy lawan tawa padang dilo toro paria unisung pataranak digente ni padang naon gondoy gandang kikuata be tatongkong nampak modiong tebangan nampak tidak duka patang salah suka simang tau nisung makariman diong perantian tuyo di borong talu kang pindai yakna belanna di bawah ariman dalar nampak na bude di borong diong tema allo to demo torro manasaran tian tuyo na kamaradenan diong tekula to marasan latananay urundulan buloy temay adak natanan talang to dipunene unte temalawangan ni temay dandan palelean nausok bulo ala to dolo diputaw bunga latanay sitirolindo temay anak nadadian makilimana temay pinsu natibus sana